muri Amerika musande mukagazonka abantu bari kurenga miliyoni 3 babinjirwa hamirumo nemitaro kinana ebero mushanju as of yesterday ombero mushanju abantu bari kurenga miliyoni 3 nemitaro kinana mukaga ne10 babinjirwe ahamirumo yabo baruzinga emirumo bargaha bashaba araka senta kakasima kuba kwereza umuntu atachikora bargaha bashaba benefits ezo ngo bazibahereza abantu bari bongera kuruzinga emirumo now ni miringo ki cyo kubanza iyi contract egere ko basa kuhinduka ekareterwa umukozi yataha ningo umukozi yayihaha murumo ida ikirizina na mukamoni ngatikirizina na mukamawe ninga nana okukwata hamushara gwe umukozi ano saroko rwakajya atinyongeza ninga umukozesa ayino saroko rwakajya atinaza kucendeza umushara gwawe contract yaba na running contract ne basa kuhinduka mu miringo ki Mohamed Diaye bari enshunga je wagamba n'enshunga y'amateka uko natandikanisha uburaha ngo urupapuro nashi indagano y'uwakorana n'umuntu w'ukorera nashi mukama wawe niyo muri kwija kutamburiraho omundagano ejo obuhereza bw'emirimo y'omukozi nibasa kurugaho abamwe nibachandika mu ndagano ejo emiringo eyobu okuhereza bwo obukozi okubasa kurugaho endagano imwe ahandika nashi contract ni ikigamba ekya kabiri amateka gitu erito atwagambira yabanze ya parliament ero kwete employment act naryo ryirimo bushosheri cyo kurugamba uko umuntu arakubasa kureka gukorera nashi enkoragana y'obuhereza bw'obukozi okuri kubasa kurugaho ekito kwete termination umurongereza emiringo tubasa kuruga umukozi ni yeje inaza gamba ubwo kubanza iwe nari nyowe nko mukozi nimbasa kuba nimkorera mukama wanje twahandikira indagano y'imyaka 5 ngo niyo ndakorera bwanyuma aho twatambara imyaka 2 mpururo mutumo gwanje nagira mu kiteka teke cya kabiri ekiteka teke kiri kungira ngo umurumo either gureke narutungira ugundi ugurukirogo omundagano itwahandikire na mukamanje harimo akashoshori cyaka kari kugira ngo ni endagano kwero kwija kuruga heji niza kuruga hete ninza kwereza mukama wanje okumanyisibwa ecyo mu rujungu tukweta notice ninza kumuhereza okumanyisibwa nti mukamanje yebare kumperizo mu cyago gukora yebare kumperizo byo gukora yebare kundeberera yebare kunkwataje konka habwe inshonge zitari zimwe na zimwe abamwe muzitekamo mubare hejo amwe nasubuta gitekamo nani nshabanti okwezo kwanje umukitongore cyawe naro mu company yawe nyenda kwemereza mwene je bare hina handika ni kumanyisa nto mukwezi kumwe naro myeze 2 kurugirira ndagani mgo mahandikire ezimwe nizibanzigira ngo kwezi kumwe umanyise aza ekigenderwa cyo ko kwezi kumwe nare ubwire bwo kwabatireho iwe nka mukama wogo mukozi nikibantu kwerezo bero bya ngurundo ko wakora ki oramuzombigera nashora muri pressing nikibantu kwerezo bwire kugira ngo haba harhenshunga iyo go mukozi eya muretera kugira ngo arya murumo umukwezi kumwe ko nasakora ki kugihanduringa nawe mugake muterereze hati ejo ni turukweta notice niwo mukozi nimpandikira mukamanje nte omukwezi kumwe na 2 kurugirira ndagano ubwire twine gukora naba nanyine contract y'imyaka 10 nakwereza notice yo kwezi kumwe nimba nakora kubi at least kankwereza notice y'imyezi 2 ate okunachobora aha side yo mukozi na side ya mukamawe nawe nabasa kuba ine rizo nizize eziyare baha mukozi uko amuhereza notice ntobuhereza bwawe ahabwe inshongeze na nezi nibasa ubutetaji bwo mu kitongore cyanje mwe nanyuma y'emyeze 2 nari gumwe nari 3 niza kongera hari yo mu contract mu contract yanyu mu ndagano ubuhereza bonza kwatakora ki tutashibwitaga then emyezi ayine kuba nakora ki nagishashuro go mukozi then umukozi nako kuba nahorera ngo hino kuyarbatirubwa inshongeze bahereza bambeherera nari bakashitama nk'ikitongore cyacu amatahurirwe
bamujweka amatu gembuzi hata bamutambikire ngo ataho nawo mbwirobwe naza kwirwanaho nko musheija muhanda gutukurabamo mu mateka twine mu ba district labor officers kozo nshira niza kubuza abo kuba umuntu hatkubakubasa kumbinga abruptly korakirenga mangu ine kumanyisa meza ashatu konko mwimba mugambera nkatu koko kibireho irokota kandi baburana kumukita because amwe bagamba ngo bakugambira mbakwereza meza ashata kugumiza muno okora kokora kucumanga wanyuma yagotora toragarike gukora ninga bakujya ngo immediately kutanakanege toragarike gukora konka bakita gari ya meza ashatu nabushanga kiri mu contract barakita meza ashatu konka hariho ubwiro bwo buringa extraordinary kugira ngo naneco kitani kiba kitariho okutahano basa kutaha ningamba basa kwata umushara batakweburizeho hariho is there any legal provision yecho uko nandiyo ni intambura icyo kibuzo nanisha bantu ntaka kigarikiremo na namareme runge ebiri yendagano yo kuze kubasa kurugaho kateke yo gwakashatu then teke kibuzo cyawe sure umuri ngo gwakashatu oguturu kubasa kukira nk'indagano yo bukozi yaragaho hariho ebintu ebituru kweta ebiri kugo tutamanyire ebiri kuija tutabitebekanisize ebitarisirwe nyoye ko nkamukamo y'ikitongore nare kitongore ebitarisirwe yo nko mukozi bija bigwaho abari kumanya amateka no contracting no sakwa frustrated ahabwe ibintu byijaho ebyaretwa h'ikinte cyakashatu kitari hagati y'abantu bari mu ndagano umurfutu n'utureta force majeure nti ekinte cyabaho cyaretwa umwe muri y'abako abari mu ndagano ekituru kureberaho umuntu turikiriza naro kutureba reba enshonga ya covid-19 nashi coronavirus abakozi nabakama babo babene batandika gukora indagano bakajya mutuje gukora imyaka 5 omuribona tino atekatekire ngo burashesho mukasheshe tuterwa ihunga nkere rya tutere tarho watekatekire cyarwo mwanya twena twaba surprised twagwerwa kagwe ensiyona yacinga endagano ito abitkozira inyona na mukamange nibasa kwendebwaho ikintu nk'echo nibasa kuba frustrated nashikure misibwa ikintu nk'echo kamba hereza ikindi cyo kurebera ikizambi cya kabiri mwami Edidi atwikiriza inkana katugire ngo in transporter o in trailer za wa muhanda twasayininga endagano erizoba unuja kuntwara tane zanje z'ebicuri naro buhunge birukumara mu Sudan nza kushobora katwe subiro bahingura rutaro wa Sudan tutakatishira twamana kusayininga nakwereza tane zanje zo kwenda kutwara Sudan watanga kupakira roreza washomba rutsi zabanza wazisyayo gwa kabiri gwa kashatu rutaro rwabaruko rwabaruke Sudan iwe nka transport mu medidia tiyo wa rate kandi turi kubasa kugumizamu kutwara ibintu byanje muri Sudan hariho rutaro indagano twakora no wajikora na nebitakorerwa konka no horo kuba hataho nyowe niwe no horo kuba n'umushango twena ntwatine mushango aporta rwa Sudan tiyo warwetsire tinyo warwetsire hatenda ko wa taxi kumuhereza umurongo nako banavuga taxi yamara kugwa mu kabenje tagumana kushaba umushara very good ejo nene example maybe haza aha events narishe byabaho wagure motoka nka basi ya wagiteka harubudo yabanetwara abantu kuruga kabare neza Kampala driver mukakora indagano niyo kora niyo kerezo ubuhereza bwo umukuvuga na stand boy na nabandi kwiyaba negenda umuntu yagwa yaho driver na nabari abakoza bawe tino wafira mbona abantu baragama igi motoka yaragara guto hati driver tarukwija kandi akemerera akagira ngo hati akwecho nore cyabo utakahendire shongejo hariho muringo gwo umukozesibwa umukozi mwene ariko basa kuzo mukota kahaba yabaye no buhame ubukwereka kugira ngo
no haye habire hecho munsi yona konka kitongore we cyarukora kikiboho kigwerereza cyamani. For example, nk'ekintu cyama nk'ikubire heki companies zimwe abakwenda gukora amagoba garengeserize nizibasa kukikoresa kunyiga abakozi kugira ngo zikora amagoba garengeserize bakendeze imishara y'abakozi abamwe bababinge batabagambire kugira ngo they take advantage ahabwe ikintu ekibi ecyabaho bonkabo umukitongore cyo kitongore cyaba kitabira affected in an event kugira ngo umukozi we ayino bahamwe kwereka ngo kitongore cyeye kiteganisibwe mbere bireho no bwerebire buri hamwe ayino mu cyabo kuzo mu court kurwa yebari ejo kubanza cyabyona oba habaho ikizubu oba tabaho kizubu umukozi we nahari orukore kitongore hariho umuhanda uguru kuragwamo kugira ngo buhereza bwo bwakora ki bwahuru bwakoma bwayemerezeho nobundi kwimuko mukasheshe ndi company nkajya ntago ABCD nyina kucinga nobundi kuterera umukozi wanye nkamugera nti nyincha kare utakija gukora hariho ibintu ibitaruhinduka not sejo ko rwanje muhire nari kune naje muhereza simu hariho biri kugikuratera harunke myeze yashimye kwa nafuna okushashurwa kwe haruno kwe okushobora kushimye kwa ninkora hati kundugara kachibuze cyawe cyo kugira ngo company zimwe tizakwatwa hagiki umuringo gwo mundagwaza kwijo mu koti yo eyigwire koti ne yikiriza buryomu oyi no mushango murungi na no mubi orasi nico kurebera mu hirwizoba umushango hino rukwangura hino nubahangura so umukozi ogu ayi no bugabe bwo kwijo mu koto kwihaho ekindi kwenda kubashobora enshonga zo bukozi matters enshonga zo bukozi labor matters zine koti ya zero kubanza koti eje kurya district koti yo kugira ngo ni koti sovereign zima baramuza bashitamira kwiyo ari yo kwita labor office kuba neshitamo muri labor office umurimo gwo kubanza no gukurikiriza enshonga z'abakozi n'abakama babo hagira icyashobo umuriyo gwo muringo umuntu ariyo wagamba karakumara yazo wa labor office akareka enshonga ye ngekitongore cyanye kimbingire ahabwe iki kandi no mu mazima garugo twasirweho ahakintu kibiriho koko twatanje tukigamba buri mushango gwine umuhanda gwago kandi buri mushango gwine birungi byago kandi buri mushango gwine bibyago hato mushango gwo muntu wagamba gwine birungi ngo nagira ngeke kintu cyabireho kiraba affectingire mu company yabo hato muri mugurya hari wo mukozi kuzo mukoto arebe office kamukakasa ukareta ubujurizi bwawe nti nyenda gane yanje nyine ne myaka 5 ubwo nayo kwasa ngeke kibireho kituremise gukora kandi tuguma tumazima amazima garagati company berene koreti ne kore mirimo na neji eke kibireho nikiriho nikitambara kiti kongito ntukora then kote shitama iriba ishanga ngo amazima go company tini cye kwasebwe kiryaho so yasharamo kugira ngo yishirike nyuma yece kizibe kibireho kubenga abakozi bayo nikiba kigwire hati yarabihebera giro byayo hato go mukozi either nasakumuza no muri mogwe kurugiro ko kuyagamba nari mbasa kumushashuro bwirewe kote nasakushara mera gire ngo bwiro byabe yasayiningira umushashuro contract yakoreki yego ya jindi then hine kinde kibuze cyo wangame cyo wamburizeho ubona ndi niza kushobora je nshonga ya kashatu ekiri kwatagana na cyakita kwatagana n'inshongeze ziturumu za covid cyangwa uko umuntu wabasaka umuntu wabasaka no watwe gitayisha igera kigani 10 zara umushaha ya katano program yategwa nke mutano ubu turi kwetebekaniza